Yani otokende masemo goika county ya Nyamira singo kumanyabuna ababwatani korwa sensemo ya Kenya Dairy Board nigo babeire bakorwa amaigerio gochia ase abalimi selitkolia rero omurobiryo yo bakogoika omoelio abalimi ababeire bakonyora amaigerio abumba bakoenyorera amasakara gose chi certificate chokoro kyanga babere bagoikirania amaigerio yo asikolende omurobiryo yo bakogokorekana sensemo ya Sironga chingaki abarai baba bagoikirana gati abali baba bagoikirana ngamono mugavana bwe county ya Nyamira Amos Nyaribo omo director korwa sensemo ya Kenya Dairy Board Josephine Omanwa omonyakirugo korwa senseme cho genisha mugo naboigo mobunge o West Mugrango Stephen Mogaka negati abande abange abali mimba bakuboli gwa kweneke bunango tukabali chombe ase obunge naboigo gochirenda ase ncherendonge ase ngencho yokosokia amabere aisaine molikito Joma Angi noroboti rwa senchira yobekirano esegeto yaruro gochiase abalimi wobotugibe chiombe uchaka gutuga chiombe chinyinge na gutumeka chinchira chekerero ase obolemi erinde konyora ligesarigia ng'ombe 1, 2 na 3 ndio tunaweza subsistence farming. Ile ni maziwa yako na unauza lita 1, haitaweza kukulipa. Tumekuja kuwa train na kuwaomba ya kwamba hata kama huwezi kuweka ng'ombe nyingi, shikana 2 3 mfanye ile tunaita aggregated farming, na zinapatiwa dawa pamoja, zinapatiwa chakula pamoja, yule anazimanage ni mmoja, na kwa hivyo cost of production itashuka chini. Aya niga kwanwa asomoye gabokwa abaremi obosemia oyekira n'umunyakiro go kurwa sekiombe ya Kenya Board Denesio Mugo umudirector bekiombe kyo Josephine Omanwa umugabana bwe county Nyamira Amos Nyaribo umubunge West Mugrango Stephen Mogaka n'abarayibande. Karibu sana viongozi wetu. Abalimi be county Nyamira nigo bakone chirita chiribu emeronge 3 ecyumunyakiro go bwe kiombe kyo ateba nigo chirense mono volume yenu ya 30,000 tuongeshe mpaka 60,000. Hebu niwa mkono kama tutafanya hivyo. Oboseme nigo bwaro go cyase abalimi utumeka chinchira chingi ya chukugacha amabere ase emeroberi yo kubeka emetambo yo kugacha amabere yaralibwa. Kusema Dairy Board wamesema lazima tutoe maziwa safi, tusitumie plastic, tusiuze maziwa kama umedunga ng'ombe, na hiyo maneno yote tusiongeze maji kwa maziwa saa zile tunaenda kuuza. They don't come. Recently when the president was here, he allocated 10 coolers, and personally I've identified 10 centers which will work with the governor, market centers, because those ones which came earlier are congested in Gavana bwe county Nyamira Amos Nyaribo naralia egachemero berio abegete elindeko yenekia abalimi konyora baliriga saligia Wikoto arengo mbengia naliora nyora mabera chieto kubogo to achombe komichire useless buyote yemo osebere chiongo akire yemo inse kabisa lita 20 gochimoto baka 50 Gongwa zatore program weyo chieri chito wate gari go chiakatora magasi Josephine Mubungo West Mugrango Stephen Mogaka nasabe serikali enene kubwatirana na serikali ya county Nyamira korosia ekirimali ensemo ya Sironga nabo igokonya abalimi kugendereria obutugi bwabo wodi abalimi moro libagakiro muntako na gusimeke ng'ombe yemo bwoye na gutoko egwa kanusuweka kere ward twa sama sindano yo kubeka chiombe cheituga chiakamune mashini libagatoko na gusikama na maboko chiakamune mashini erorielie kunywa amabera yacha yanywa ya ile factory ya ile krimali ekero motinyo koera na itwanyore cheki egosoa ase account yaitu ensemo mu county commissioner Onesmus Chata narwa ekuro enchindigo chiasi abayibe chiombe bunamba chikoirerwa egetambo kerio egetindi. Najua kuna changamoto moja hapa mbili upande wa Barabu, ile shida ya ng'ombe moja inaibiwa. Tumefuata juzi, tumeshika wenzetu wanaiba ng'ombe, na wengine ni watoto wetu wanaenda kuchinja ng'ombe yetu huko Kisii. Si ni kweli huko Mbosongo? Simulisikia? So hiyo tutadeal nayo. Endelea tu kukaza kamba tupate, watu wote si wazuri.
Na nilishangaa sana kuona probox inabeba ng'ombe, inabeba mbuzi, Ginko reporter ya Ndizi TV kurwase County Nyamira, Job Maangi.